Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misun para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king ekata kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, masabal hostisa kapayapaan, harapan amoy masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king misun mo, tango kami Ginoo, king misun mo.
ket panapon po. Ngeni po yung solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria. Talakad tapo ti kantataya ing dalit a pamuklat. King lagyo ning ipaampo ning anak ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yake kayungan. At kaya kan temurin. Kapatad adwan taking ginuing pakaduluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining biyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos amayupayang tuto. At At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito yung panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana king biye alang angga.
Amen. Manalangin tamo. Kaniting misa ya betalak ng kagatang panalangin ding kapatatang magpasalamat ding pamilyang manok nangan king Santa Cruz Poblasyon, lalong-lalo na ring pamilya dari Jai Salunga, Bot Lalo, Arthur Galang, Elmer Salas, Yuri Salas, Gio Gaviola, Maximo Guevara. Antimurin special intentions dari Anlis Camille Andal, Chrysel Masangkay at Raul Campan. Pakipangaditala naman din kapatatang masakit, lalong-lalo na di Monina Batu, Alma at Ria Salcedo. Pakipangaditala naman din kapatatang Mayangubye, di Aurea, Julian, Ernesto, Alicia, Villa, Abdon, Edmond, Lilia, Jeronimo, Francisca, Jesus, Juliana, Pablo, Isabela, Remedios, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. King Aldoiti, pagmasusyanin ng Santa Iglesia, ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuana Birhen Maria. O Diyos, sa ginumi, delame banwa i Maria king kayang katawan at kaladwa, ban makirake king lubos ng tagumpe Jesus sa anak mo king kamatayan. Iti uli na ning keti king yato, mit mong kababan yang sinuyo
king tangkamu anting mumunang dili karing sinal pantaya. Ipagkalumuke kami ingke yang kapagsadian manalig king kekang kaburian, bamong alupig ing dewa kanat kamatayan aatsuke kami, at atay alang kasasagkulan kambe ng Maria king tula mong alang angga. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapot makiramdam kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Mibuklat ya ing templo na ning Diyos karin banwa, at ikit ke ing kaban alula na ning keyang kasunduan. Kanita, lintoya king banwa, ing metong nga makapagmulalang tanda. Metong yang babayi, makaimalan king aldo, at makatuklo babo na ning bulan. At atin niyang labingadwang batuin, ing koronang at suking buntok na. Malapit niyang mga anak, inya sasayingsingya at kukulisak king pameramdam na. Atin pang metong atanda alinto king banwa, metong yang maragul, amalutong dragon. Atin yang pitong buntok at apulong sagu, balang buntok na atin apulong sagu. Balang buntok na atin yang korona. Keladkad nala ning iki na ring katlong dake karin batuin, karing batuin na ning banwa at bildog na laking yato. Kay bat nanita, tinalakad dya, arapanan ning babaeng malapit ng mga anak, baning ka na ning anak, kabud mi bayitya. At may anak yang pungula lalaki ing babae. Dapot ating sinamsam king anak na, at delane king Diyos, at king keyang trono. Ing anak iti, mitagulaling yang maging ari. Maging ari ka ring sablang bansa, king kapamilatanan ning pamalukang bakal. At tiniplad yaing babae papunta king disyerto, king lugal asidyanan ning Diyos para keya. At dimdam ke ing meto nga siwalang masikan ay batbanwa, nga nang sinabi, di natang na ing pamagligtas na ning Diyos, pepakit na ing keyang upaya antimongari at ing upaya na ning keyang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. King dane mong wanan, ing kekang reyna karin neman, gintong dalise laring alahas na. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano, kekang kamaganak at kekang kabalen, keka nalangan kalingon. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Bustan ing legwan mong tagle, yang pagnasana ni ngari, ya ing ginumo, inya panintuan me. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Miras la kambening tula at saya, at delano king palasyo ni ngari. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tao Korinto. Ing katutuan sinubli yang mebye, i Kristo at ya ing katunayan, king ding metes subli na namang me. Uling nung makanano king kapamilatanan ning meto nga tao, di natanging kamatayan, king makanyan, muna mang paralan, ing pamanyubling me datang ya kapamilataning metong ataw.
Uling king pangayagum da ring tao kang adan, metela, king makanyan muna mang paralan ing tao subli lang me, uli na ning pamangayagum na kang Kristo. Dapat ing balang metong king sarili ng kabilyan, i Kristo ing mumuna ka ring sabla. Kay bat detang makayagum kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang. Kay bat nanita, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo, ring sablang mag-ari, manuknangan, at makikiyupayan, at ibiyaning kayarian king Diyos ay pa. Uling sukat yang sumakupi Kristo, hanggang enalaasambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ning upaya. Ing katatawlyan akasalang, asambutana, yaing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapo ban parangalan, ing maya pabalita. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya kaan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Lig- King panahon na ito, ginayap kay Maria at marapal yang minta king kabundok, metong abalen, king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dininaning maya pa oras, Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloyeng anak king Atyana at Elizabeth, mikatman king Espiritu Santo, miksalita yang masikan ngana. Mapalat ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ing anak kami bait keka. Makanano kong pengain tuliran ing dalawan nako ning Indo ning kanakong Ginoo. Uling kabut dimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak king Atyan ko king tula. Mapalat ka, uling paniwalan mo king ing balita na kekaning Ginoo mipaltutu. Nganang Maria, ing puso ko pupuryane ing Ginoo, magsayayeng kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong matula ng maluka ng alipan. Manibat ngeni, ausanda kong mapalad ting sablang tao. Pauli na ning mga ragulabage, adepata na kanako ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna, kalulunusan na laring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatyat ni ing mayupaya ng tapde at simbulat na laring mga tasalub ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak na laring ari ibat karing karelang trono at ding atyuking kababan ilang tinas na. Pepakap siya na laring danupan karing mangaya pabagi at pepalakwa na lang alang darala ring mabandi. Ti paraning pangako na karing pipumpunan tamo at tinatangyabaning sopa ning Israel abalen na. Pepakita na ning pakaluloy Abraham ang ponding sablang palipina. At tinabayaning Maria Elizabeth, kilubtaring 3 bulan. Kaybat nanita, minuline. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan.
Kapurian keka o Kristo, lukluk tapot makiramdam, King Omilia. Maya pa, gat panapon po. Pagmasusyan pining Santa Iglesia King Aldoiti, ing solemnidad ning pangadalana banwa ning Nuana Birhen Maria. At King English ausande pong Assumption of Our Lady. Assumption of the Blessed Virgin Mary ing pangadalana banwa ning Birhen Maria. Ating kasing istorya na anyang Matea Mama Mary alayoy tumas. Siguro migbisyon niya at malawat siya pintalan ngeni agad may kauli. So anyang muli makakutkot ni Mama Mary. Ngeni may kisabi yang mayap king burining akit ing katawa ng Mama Mary. So may kisabi buklat de ing kayang kutkutan. Anyang buklat de pining kutkutan alani ka rin ing katawa ng Mama Mary at antimurin ing ikit danamo bulaklak lang rosas amabanglo. Kaya mismong nungnuka rin niya makabili ing bangkena. So, mika conclusion laring apostol ding talasal pantaya, ding lalo na ring apostol ng Jesus sa mabiepa kanita, na ing katawa ng Mama Mary, midalaya banwa. Nung makanano yung miras ing katawa ng Jesus banwa, makanya naman ing kang Mama Mary. Now, siyempre rin nga diwa, rin naman panwalan itang kwentuya mo. Pero atin niya pong lumang libro tungkol kaniti, yung kwento ngayon. Ngayon, itam kaya, naning reason na ning simbahan, bakit paniwala na ing katawan at kaladwa ng Maria, midalaya banwa? O ini po ing reason. One, nung ing Diyos, dininaning special treatment Mama Mary. At inyong special treatment nung suryan me, reta mong greetings na ning Anghel Gabriel kang Mama Mary, makapagmulala nalay, makapagtaka nala. Anya, talagang atin yung special treatment in Diyos kang Mama Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kat mo kaking grasya, meet mo kaking grasya. You are full of grace. So talagang ing ginawa tsuke ka nga na, talagang pinagpahala ka sa babaeng lahat. Talagang itang greetings ng ita, metong yang pamangilala king special treatment na ning Diyos kang Mama Mary. So iting mo muna. Since atin yung special treatment nga pong gino kang Mama Mary, paniwalan tamo atin yung gewang importante para kayo. Nano ya po ini? Yung kadwang reason, ya pining paniwalan tamo, siryana ning Diyos, Mama Mary, bayo ya pa tinangu king pamanganak na pamaglaman na king kayang sepupunan kang Jesus. Nya paniwalan tamo, Maria, mi pangagliyang alang bakas kasalanan. Bakit ot kukonclude tayong makanyan? Kasi kalupan na mo ning lululan mong danum king baso. Nung malinis yung danum lululan mo, buri mo malinis siya na maning baso. Panglulan kawaring danum malinis king marinata baso. So kailangan malinis siya na maning baso. So paniwalan na ning simbahan na impiglulan na ng Jesus alang kasalanan, alang bakas kasalanan, uling mi pangagliya mo namang alang bakas kasalanan Jesus, na itang conception ng Jesus, incarnation, yapining kapamilataning Holy Spirit. Makanya niya naman Mama Mary, anyang pengaglining Santa Ana, Mama Mary. Anya pensa
Kiniyalinop itang kikatang celebration na December 8, Immaculate Conception. Tandaan tayo po nini, kasi problema ka rin nga liwang Katoliko tamo, balaran ng itang Immaculate Conception, yung kinagli, Mama Mary. No, Mary, Mama Mary, yung pengagli ng Santa Ana, Mama Mary, December 8, Imakon, nga Immaculate Conception. Anya pensa yung birthday ng Mama Mary, ay malapit niya mo, kayong September 8. Diba? December 8 to September 8, 9 months siya po ita. Nya, ita mo yung paniwalan tamo, si Diana ng Diyos, Mama Mary, uling ing paglulanana, dapat malinis siya. At siyempre, uling mas special pining treatment na ning Diyos kang Mama Mary, paniwalan tamo, dela ne banwa ing katawana at kaladwa. Ngin, kutang, ngini mong mira siya banwa ing katawan at kaladwa ng Mama Mary. So what? Nanong effect na kanakon yan? Nanong ing dapat kong maging palalawe kanyan? Yan. Ngini mo, ning mira siya banwa ing katawan na, ang pong kaladwa. Itapin o yan ing swerte tamo kanyang Katoliko. Anya ing kekatamong pamangilala kang Mama Mary na ing attraction na kekatamo matindiya at ing kekatang debosyon kaya talagang dapat yang maging matindi uling balo tamo at intanang kayabe mga di karinking banwa. Anya pensaring kekatang debosyon kang Mama Mary dapat lalo lang maging mas malalam, uling ya mismo, kakampi tayo karin banwa. Anya itang second part na nitang kekatang pamamuging panalangin kang Mama Mary, makaniniya, di ba? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. So itang Santa Maria Induring Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Anya, ing patampanga dyan tayo, sosopa na katamo, iting paniwalan tamo, sosopa na katamo, para miras banwa, uling niya naman talaga yung pisa sa biyan tayo, ganaganang gawan takin king pisamban, tungkol ngan king pamagdob banwa Di po, anya, ing reason tamo niya chutaketi bang kanita aluban tayo ing pengako ng banwa ning Diyos. Anya atin tamong kasaw Mama Mary. Anya maus ko kayo, so na kayo. So that is one. Keng second reflection ko po, pwede tayo pong lawin ing second part of the gospel nga ng Maria. Ing puso ko poporiyani ing Gino, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. May po siya po kayong Tagalog gininit niya pong kantang Tagalog. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. So, akit mena, obat popuriyani, ot popuriyaning Maria ing Diyos. Kasi aning karakalatinggap blessings. Niya, kanako pong bering lawin taki ni kanya, niya nung Maria, bibilangan no rin kayang blessings, itamo mo naman, bilangan tala rin kay katang blessings. Count your blessings. Gana-gana actually, malilyari king bieta mo, blessings lang ang puren At tumuke ka nung makanano mong lawen. Mamiya ko pong halimbawa. Adwa katao, dininandong tunggal basong soft drinks. Pareho lang dakal yelo, reng karelang baso. Ngini, yung reaksyon na ning metong nga na, karakal na yelo, maglasa niyang danum kanyan. Nga na.
So, in lawe na negative, tinanggap nero kong soft drinks, makanyan niya pa maglalawe king tinggap ng soft drinks ne. Danum, ang ikit na itang danum alway tang soft drinks. Ing ikit na itang maglasa yung danum alway tang maglasa yung soft drinks at marimla. So negative ya. Itanaw mo itong nga na, ay kanyama na kanyan. Marimla yung soft drinks ko. Nga na. Positive ya ing kayang reaction. So, makanyan tamo po sigurong lawen. Hindi na nakang grasya, ning kay negative ka pa kasing maglalawe. Anya, o ita, imbes na grasya yung panay mong tatanggapan, disgrasya. Kasi yung i-attract mo king sarili mo ite. Nung na naman in-attract mo king sarili mo, nung na naman kinumbira mo king sarili mo, yang maging keka. Anya, pakicheck yo po rin kukumbira yung king sarili yo. May itong paralan, pakipusan tayo, Mama Mary. Bilangan mo laretang tatanggapan mong mga santing. At siyempre po, ang abibilang mo la, siguradong ating kang kakayahan magpasalamat. Siguradong panemo nga sa sambit laki nga pong Lord, thank you po. Thank you po king dininan nyo kong opportunity makasimba king oras sa ini. Lord, thank you po king tinggap kong regalong biye. Ngayon may yari na naman yung patingapon. Matutod na ako na naman kanini. May painawa niya naman yung katawan at kaisipan ko. Thank you, Lord, karening opportunities. So you always see the positive side of everything. At sigurado mo, kalupa ng Mama Mary, dakal kay kantang kapurian kaya, uling tinanggap kang dakala grasya. Ulitan kep, ing Diyos, bebendisyon na nakatamo. Nakatamong paparusan, alayang babyek na anumang disgrasya nga pong puro ngang mayap, puro ngang grasya ng babyena, blessings nga ng babyena. Anya at yung mukhe katamo na makanano talang lalawen, ding karanasan tamo. At sana, pakyapusan tayo, Mama Mary. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning Espiritu Santo. Mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako kang krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabiyempong may nga mate. Sasalpantaya ku king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bielang angga. Amen. Panalangin ng Balen, king saup ng Mariang Indo tamo, miyabe-yabe tamong manalangin king ipatang at yubanwa, banbalikdan nakatang mitmong lugod, itang kayang talasuyo, at gawang mangangaragul abage kay katamo. Ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Baning Ginoo, ipakit no ing kayang lugod, karing hanggang matampang sinuyo kayo, ating mamatawad ng pakalulu, karing migkulang kayo, at king metong at metong, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Baning Ginoo, ipakit no ing kayang upaya, at ipaglualo no ring taong mapakumbaba, ang madadakurak, at ipayabot no kay katangan ing luguran talat galangan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Baning Ginoo, ibiyena kay katamo ing kapagnasan at sikanan tupad karing kayang amano, karing bietamo aldoldo, king mitmong sigasig at sayo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Baning Ginoo, di na nakatang kamalayan, king kalukan ding kay katang puso, banakat mo nakatamo, king kayang kamulob, pamagpanggap karing tawo at pamaglingap karing kalulu, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Baning Ginoo,
dapta ng ating pakan karing danupan, at ipayabot karing tawo at karing masikanan na niting yato, ingibyero king balang metong ing karampatan ng dake king bandina ning yato. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ginuming Diyos, kaniting kapiestan ning pangadala na Banuang Maria, ipanalangin ming katman mo kami karing sablang bage, mayap abage, ban panuanan miya ing banal mong lagyo, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapot ikan tatayong dalit para king pamagsadyo karingayin. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, panding kekatamong daon dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapanes sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming migdalang, tanggapan mo sana iting pamag-ain ming kasuywan keka. Tinasme ing Birhen Maria king ligaya ning banwa, kapamilatan ding kayang panalangin, saupan mo king magdulap keka, at bibiyay-biyay king lugod mo. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili yak kayo, At kaya kan timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ngayon midalaya banwa ing Birhen Maria, ing induning Diyos, ing umpisa at larawan na ning Santa Iglesia king kayang kaganapan, mirinan kapanayan at kaligayan ing pamakiyagong mikeka. Emu pepaboren ing dumalan niyang kasiraning katawan ning Birhen, amigdala at sinese king kekanganak ing induning sablang biye,
king ligaya ning pamikatawan tao. Ulinita kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe king alantok ng dang pamamia kapurian keka, ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayu yami daon kusang lupking pamaylasat kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamata nakat pinuri, pirasone at binyene karingkeyang disipulungana, tanggapan niya iti ikongan at minumko ikongan at kananye itiyeng kanakong katawan ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karingkeyan disipulungana, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para ke kayat para karing sablang tao, ban ketami patawaran daring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaganap kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ini ang ining gaganapan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebya ning anak mo, daraon miya kay ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan ng keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuam, kingi kaming ansanang misulusulog ing katanat dayang Kristo,
tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mo makalaganap king metuyatu, ban mi ganap king lugod kambiyan ng Francisco ingke kaming Papa, at i Florentino ingke kaming Arsobispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman ting kapatad ming pepinaw at maninaing subling niye at ting sablang miyang unat ye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bilang gaban, kaya biya ng Maria ing Birhen ing Duning Diyos, kaya biya ng San Jose ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ting sablang santo, at tinupat king walmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kay pangmayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Anting metang nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kay kang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kawang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo as sinabi karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Mo sa babalik danding ke kaming kasalanan, nune lawan mo ing kasal pantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan me pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilan man ke kayo, At kaya kan timurin. ipakitampong ngening mikakametong ta king kapayapan. Volteron in
Kaluguran kong kapatid, oy ni Jesus, ing anak ng Mariyang indutam, aatyunang ngeni karin banwa. Iya ing sumaup at sasaup kay katamu, ban milupta king siping ning kayang anak. Mapalat tamong ngening tatanggap king pamanganabapyening anak ng Maria. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami at may kamatena karing dakalataw. Adwan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat.
ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mangpat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap daring sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayran na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ing aklis mi keko king kagulangan mi, nune bagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Virgen de los Remedios, sinduning kapaldanan, San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. O Ginoo, ikesa nang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan, pipat nubayan kesana papunta king ligaya banwa, kapamilatan ding panalangin ning Nuan na Birhen Maria. Itiadwan mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Bukas po, August 16, piyesta na pong San Roque. At dyan pong Lunes, magmisa tamo po uling ing metong karing patron, liningap karing mga sakit ketang panahon ning salot karin king Rome. Kanya bukas po, agkatanda kayo pong simba, alas 6 ning abak, para king pamagtagulaling tamo, pamamuge, pamagparangal, at pamadnyawad panalangin kang San Roque. Alas 6 ng abak, bukas po, king piyesta ng San Roque.